Ngunamkhwebane lo. Ya, ubeka ngumvikeli womphakathi. Manje ngisize la siumkhonto wesizwe sizonilotshisa. Sicheke ukuthi baniphethe kuhle na. Ngoba siyabona ukuthi banilethele iHome Affairs. Ukuthi nihleli isikhathi esingangani, ukuthi bayanihelebha na. Umkhonto wesizwe thina-ke sizongenelela sikhamba umuzi nomuzi. Siyazi ukuthi la iwa-31 lihluthwa mamanzi, intrata azikho, abantwana babereki, and umbuso lo owusikiwo soloko 1994 ukhona. Mara-ke sifuna ukuqalelela ukuthi niyahelebheka, and then labo abafuna ukuthi sibahelebhe sikhona la sizokwenza nathi igazebo sinihelebhe aba-aplayela ama-ID aloku angaphumi, abantwana abanganawo ama-birth certificate sizobahelebha, sikwazi nokuthi nangaberegeki zingaphumi ngesikhathi sibhalele e-head office ye-Home Affairs ukuthi into ezinjengalezo sitholakala. Maye thina siyikho embusweni kwanjesi, angithi siyazi ukuthi bakhona abaphethe embusweni, mara thina siyimkhonto wesizwe waka-President Jacob Zuma. Sithi-ke kini sila ukuzonihelebha, ngesikhuwa bathi we are at your service ukuzonihelebha. Abafunako ukuthi bangenelele basijoyine simkhonto wesizwe sinawo amaforomu. Abafunako ukusitshela ukuthi kuzoba namakhetho ngeyi-10 zakaJuni khona la ewa-31 bazazikhethela bonako ukuthi awathina sesifuna ungenaphi, ngoba sonke njena singena embusweni imali ngezombuso, izimali azisizo zokuthi batshona kunalo ophetheko nakaphuma imali zenu zokunyamalala. Imali zizaqhubeka nizithole, imali zizaqhubeka ukuthi zandre on top of that. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ningilalele bomma nabo baba, nisiphe isikhathi nathi sizokubhalisa nathi sibereke nani sibone ukuthi simhelebha njani, and then simgcwalisise namafomu labo abafunako ukwagcwalisa sizonikatelela ni ofunako ukuthi ezwe kangcono, and then azi ukuthi simhelebha njani, azi nokuthi ungenelela umkhonto wesizwe. Siyathokoza. Bafikela phambi kwesizwe balambile banikela ukudla badle balethwe ngibana ngisho ukuthi abogogo babatshele ukuthi kuzwa iHome Affairs batshelwa ngani i-ANC angithi wena ngokubazi lekhambo oyitshela ukuthi balambile napa nje napa bagcoke nenkipa zakhona abaniphe, uyayibona, abaniphe ukudla mara senza njalo nathi sakuza sizokubhalisa cha nabayanibhalisa ngisho ndiyabona mara ngoba nani senikhona salanenza angisho manje ngifuna ukuthi baqale wena bangaqali thina.